Seng Putih, kumul ke parti kemenantang sawut Yemali, kalaman kilin jiban job, idam kabar but Yemali, idam ki MDC, idam ki nongtri parti ke leng-leng, jadi kamnon nongtri parti, kimut ba kajing jit kajing ipat ba, iki sawut Yemali, hagas nam atwai, kasudai tang kajing charing kap, Gempala dan puli yang kecimut ke cipat jauh patma. Gem simala bani ibu liu patma ulat terang yang kecingkala. Uliu patma ubat mat yang kita kecing kecing kedua. Ubat snow bagai ke bani pen snow. Kadai kalau kiki mat haga cingem gezuki. Ulat pai syabri ke parti dan kecingkut cimut kabas kemban aila yang ke parti. Tiga cing syariah ada berpura kelas terang nadu usnam arbusal. Ada mengilik job hati life art di constituency. Pat nila tam jambur, nila chop jambur, kumka parti, pat nila ikat tu nila yo kaput hagane ka MP election. Lalu pun sem sisu yang di syariah kajo fight ba haga MDC election. Ya grup yang executive committee hampir mo ke HADC. Pat nila kerang kalian pusha agama kran haji HADC. Wat apring ngajir election kabam bet. Kabam berhenti, kabam kuat ngelawan bat kejingi bor kabak kraw, dan man ngelalong kalian pusha kabak kraw. Bat kami kejingi syariah kejingi pajak, ngasnong tu kadang scam manuk mentah. Dan syukun di pajak, nong bersam, jaga Voice of the People Party, kiman nak kendek tansu kemensin. Banyak pihak si kejingilang, kira scam halagi rempe yeng kejungki. Kira scam. Lagi dia opor kinuan sih kecinggalang. Lagi dia opor kalau tiang meyaki. Namar kecing perkat kejungki. Haduh abu perahi keren kalau ni mangin alat bat ngenum kendria laga Voice of the People Party. Kata kadai kebangi show. Kata kadai kebangi i. Kata kadai kebangi keren nabangi keleng-keleng. Henry mungkin nangalam jaga parti. Walau dingitip kata kecing syariah kaklan aduk mentah. Walau itip bagi pak kirang scam bagi mata. Yang kuat bansim sting haga jiri ke jibo pak. Ikuat panang penjamai, ikuat panang penscam. Nomor kata kau, ini bagi lek syaki cakap pak pumne naga por.